Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal busyra wa ja'ala israhu min makkata muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan, kami ta'zimi sahabat Ketua MWC Pancalautan dan juga Talulimpoy beserta seluruh Jamiah Nahdlatul Ulama yang sempat hadir, ibu-ibu muslimat beserta seluruh rombongan yang kami hormati, Bapak Camat. Ya, terima kasih Pak sudah memberi kesempatan untuk bersilaturahmi pada siang hari ini. Yang kami muliakan dan kita hormati bersama Bapak Kepala Desa Waniu Timoreng. Kemudian saya panggil Kakanda Ketua Puskesmas Watasinendreng. Alhamdulillah bersilaturahmi dengan kita pada siang hari ini. Yang kami muliakan juga Akhinal Fadil Al-Mukarram Buruta selaku Mursyid Tarekat Haqqani Kabupaten Sinendeng Rapang beserta seluruh rombongan dan adik-adik Banser, adik-adik mahasiswa KKN. Terima kasih Dinda sudah menghandle acara. Seluruh jajaran panitia sekaligus pengurus masjid Nurul Huda Waniu Timoreng beserta ibu-ibu dan seluruh jamaah sinina tomo-tomo lebih kumanang dan ibu-ibu majelis talim yang insyaallah mamagi-magi nama siki Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sitonganna angka tema na tentu ka panitia tak ingin mengambil nilai-nilai spiritual dari perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ia ko isimpulkan ia temawe melo imala pasap-pasang agama ia angkewat dimancaji akatanyang imma giriwan walino makoto parusrumunri sarekom menginamakan apa hangat karilalanna agama dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan peristiwa na alami Nabi tayanari peristiwa amirajakanna alim alabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih dulu sampaikan makada ia ko peristiwa Isra dena Nabi tabawa kurang malami ko peristiwa Isra nasabak namo Nabi Musa ifalalato ko pong Allah Ta'ala itu sampai ke negeri Madian. Dito namit tano lalalangi yang mestinya kalau manusia normal itu wat disulan lalalangi, tapi Nabi Musa itu hanya setengah malam. Ia to sinarek ko peristiwa Mi'raj angkato Nabi selain Nabi ta yanar itu Nabi Isa. Nasabak ia ko Isra perjalanan malam, ia ko Mi'raj tangga untuk naik berarti menre oko lagi na Nabi yaka menre oko lagi Nabi Isa itu diangkat ke langit kedua, jadi langsung Mi'raj tapi dia na Isra. Ya to si Nabi Musa dia Isra tapi tidak Mi'raj. Iya Nabi ta naladuan Isra sekaligus Mi'raj. Tapi ya Nabi ta tamanya oko temai maka ada nilai-nilai spiritual
riolode na panipameraja na bitta maiga masala na hadapi. Tapi yaro masala lino. Mate benena Khadijah, wanita yang selama ini mendampingi. Amurena matetok lai boikot ekonominna marajingi dena melo temewe kerjasama. Jadi dena berkembang selangnya waktu masih sanabitta. Iya naro lette inabitta mak dakwah lawi taib. Dengan harapan maka dena bitta ya ko taib keluarga aku mancaji gubernur. Ya ku idi maka da keluarga aku bupati. Taro nak lokoro mak dakwah. Newai muka roh. Si sanalat tu ko keluarga na bitta. Allah dena terima. Lai podangi maka daga memang tugasmu maka da meka mak dakwah. Kada magi nang ka kumadawa nasa yakka ka mancaji nabi. Aga nasa namurena ko roi salakka ipo ngal salakka itu ko iko yakka. Tanya bangsa namu wa di mancaji nabi bangsa naku ni. Ede na terima yero. Jadi yero nabi ta mak dakwah ko taib tidak diterima sehingga dilempari. Yana tu nama sampak mak dara ulunna nabi ta angka maka da silisilina nabi ta na kena lemparan. Tapi denang kana masusah nabi ta maka dami iya deceng ubawangi de minis sangi rumah kada deceng ya mimpai de na tarime pa de sangi makada deceng eci di bawah tau na pasallam wattuna rewa inabitta na leppa masau-sau na sabapurui na sandre-sandre o koside to ayu na takoang kay rupa darae podangi anak gurunna makadang karo tau matakola dak manawita purula dak mana lomo bawangi way rinung. Iya naro bawangi way nabitta mat bismillah nabitta na paninong taselang apa makanya nabitta bismillahirrahmanirrahim na paninong makada iya tau etania tau okoy apa dega ga tau oko kampung baca iya ko meminong dega ga nasa malero na sangi nasa tau pule mabela iya na tanay ini makada tau pule kenroki maka dayu pole ka Makkah maka dawi mabila tongat tu maka dayu na uang kalinga angka tabaca angka tabaca melota minum maka nabi tayo bismillah ka magi ditanay maka da kinrotosi ki pole di maka da pole ka anay nuha maka dayu nabi tayo angka sila surat ko tu makadaniga nasang Yunus bin Maktah Nabi Yunus uro Yunus bin Maktah kan nabi tappa makadayo na tawe nabi apa de na mungkin nisangiro nabi na nabi yaro ano wana sisa berarti nabi to ya na podangi makada berarti nabi ki makanya nabi ta iya nabi ka boleh ka madawa ko taib tapi natolak masyarakat tappa makadayo iya na tapatama sallam iya na rosi dia matsada iya na rohadia na nabita oleh mak dakwah pak darat tomi na runtuk na pasal lagi itu nang kalinga tomi mak bismillah betul na minum maka da iya mina baca itu iya tu ko tau mapa berarti iya ro bismillahirrahmanirrahim barakala da sitongan lah itu iya na ro na tama sallang iya ro iya mi ro dia na pasal nabita betul na lo mak dakwah ko taib. Iya na masalah na hadapi nabi te mamulai goyah yolli ko po Allah taala iya na tu nakada iya tu meraja pak bu sitongan na iya tu sampajange ole-ole ni hadiah ni cuma makome matije ko enggak tahu pole jokah deni tanah ya rumah kadaga mu pigau iya minakutan ate aga na poleang ya kolawi umrah ta pamakutan tu aga na pole yano nasa karoma cerek kristal ya itu cila dia nang kana kutana kada kenro kokonge law masampajang ako nge musiaray okoro aga mo pigaw de nang kaya itu aga na bawa iya jadi namo nabi makotoro watuna law mameraja nabi ta padahal iya ko aya a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa
alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ia mana salada. Jadi aga tujuan Nabi teh palalang linuriyahu min ayatina, untuk ipitang tandra-tandra araja kuasanna pung Allah Ta'ala. Jadi dia nak kena menerima sampajang de melomi ipakyas saatinna nabita tentang apa yang dia dakwahkan. Nasabak sininna nabi mak dioloe degaga rasai neraka si basuruga. De toga gemite rupa-rupana tau icalai si bawa rupa-rupana pacalangi. De toga ga tau mite rupa-rupana papinyamang di lalan suruga. De toga ga tau mite copok na langi sampai ke alam mustawa kecuali nabita. De toga ga tau mite pahalana sampajang si bawa de cenge ko ongka ijama kecuali nabita. Iya nabi liang ni macurita manam ni. Itu macurita manam ni. Nabi Musa na curita mi suruga neraka de nang kana tama. Nabi Yakub, Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim de nang kana tama suruga. Ina na curita ni. Makanya maka di Allah Ta'ala linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan bukan menceritakan. Deni ya curitang tapi lai pitangi. Si salah ku ya curitangi si bai pitadi. Ya ku ya curitami maka teh kanjak pane mau to di ko di mana-mana walala mate magaroh. Itu ini maka makanja suruga i mako ami tu ku curitami de gagah. Iya permandian ngena ko macurita ita we magalo rekreasi nasang angka mako itu libayangka di bawah kada magaro. Iya nabita lai pitam mematoi, makanya disebutkan linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan lai pitam mematoi. Naidi de panangkan dirita neraka di. De panangkan dirita suruga. Namo irasakan na suruga kapa de topa. Maka nabi tete suruga nalino de majang apin nalino ay makalada si salah pina neraka. Iya naro nabita ipitang. Iya na tunakana nabita. Iya ko yalengi pape nyamat te kolino denang kana masusah. Nyamas si mata-mata natakko ipacuru anak liman nakolalan na api neraka cinampa. Napacuru bami mako anak panaka. Tak de mana nyamange purena rasakan orupan dina. Napa ipacuru cicangnya. Nama kadana bitaya tau mapanga dia. Berzina. Agak je bahasa modernnya selingkuh. Iya tau mapanga dia. Arwah ipulo na tau ngipacuru. Okilalan na neraka sekali berbuat. Kita coba-coba nih. Iya. Jadi upasang iya. Iya na tu ampai nabita ina naitamanang iha sehingga dikuatkan batinnya, maka dawe dena sia-sia pale memat dakwah we. Ipakyasa. Iya tu je kapan napake pajabai sesa di. Biasa naunda camae, naunda kepala desa loko si di onrong na ipita kampung mah kadang ke kampung makanja rewa ni meloto ni bagu kampung makoro. Biasa makoro tu. Biasa ke makoro aga je studi tiru. Studi tiru. Iya naro. Bayangan na makadang ke kamar aku suruga makoy ko neraka mako pacalange. Curitange itu. Ya kung kagaga makanja mi ita kadao makoy nabita di tamanang sehingga degaga tawad dia curi bicaranna panasay pacalanna api neraka panasay papinyaman na suruga kecuali nabita nasabak pura mematuina ceneri suruga ang kamotu nabita masuruga ya dempara mi masu Nabi Adam pamulangi patama suruga dua solangi Nabi Adam niga ibali sila tamamuka. Balay Nabi Adam makada yatami mako bisa manre tu gagay tapi pole si runtu po Allah Taala wan dinigare naganruso ni Nabi Adam. Pak ya pinangkurang po Allah Taala namo pa chama kung kagaga natya Pak Bupati natapang kataw bici makada natami bisa makokona palaban ni dena natanay Pak Bupati na jabawawa man itu apa makada na Pak Bupati na ron na pinangkurang iya napasa loko pajabae. Hati-hati ki ko pak bici-bici
Ya tu dari lada maka solat. Iya, nak kada pula si runtuh bos kepoto ku si bawah ani gerek cek de anu wah itu bahaya. Yang kedua ada solagi Nabi Adam, nasu oleh surga. Bayi ni Siti Hawa. Oh, ya tu bici-bici nama kun raya bayi tu. Iya. Jadi kita jaga itu bayi neta, pak ya tu ko bayi ne mate madarito masusah. Nggih, tapi dia tu kagak makau ko dia kagak. Apalagi kau muslimah deh, insyaallah. Jadi aja tamalada tongang bicara nama kunrai, ina tu nak guru takali sirendrek. Ia kau bicara makunrai timbal lalu. Aja na tappa mu tapari. Iya. Pak Madari tu cik diminta pernah tambah ini. Makadami teh manu gere, sana lete makadai maga payanu gere. Tadi ya kau lete si makadani tu tonga gere ayasan. itu bahayana. Jadi denang kana kurang. Ia naruh pasu Nabi Adam. Ia na tu ampai oko langit pertama Nabi Adam monrong itu. Jadi ro langi pamulangi Nabi Adam monrong koro. Ia na tu nalo Nabi tasiruntuk nasabak magai laihi burtui atinna. Apa ya ko boleh suruh katanya dempara lokolino masusah memang. Pada mikong kabupaten anca jiraya biasa. Apa di ulu tuh? Iya. Kepala dinas na palo manca guru biasa. Deh kagak. Tahu sogi narak bangkero eloki syarei. Loki pasak barai. Iya. Yo poko camak manca bupati jamo tolo mitai mariom itu. Ah ya. Itu menre moy itu. Iya mikono itu teh na bahaya. Mandari masusah. Betul ngan nama lada maka dewe ye mimpi waktu nang kagagaku je na lau tawe boleh we magi je pede na gaga de naga tau me pajeling iya tu ye na tu nama dari majalah ada nyawana makanya kong ka tau manu kasih malada ta perhatikan ye na tu ya ampai ko mapak botingi upasangi aja na taki bua on rapi ye ko mapak botingi ye rowi taun ronga pak botingang makong ka kasiasa PAP di pasal lo bendrek. Iya ya malada unawanawai pekko ni kong kakasi misalnya Pak Camat na ya ladasak si tinro isi banggotana si asikolangi desa watu nesde na Pak Camat manci Camat ale na manci Pak Galuh na tama nyo ko peste Pak Camat na ipatama PAP palesnya ale na loban rek majaka si nyawana iya na tamut-tama na moro na wanawai gare iya makarawe meka lokoro de to na paat si pato kana sabangka jero makara PAP magani na pada tamutah na melomane hargai tamuewe. Iya, jadi empe makada aku mah pabotingi aja nah. Dia nak cukup lah ya rupa jaba ekong ka cara-cara besar nang ka PAP supaya dia tak ganggu. Yupi di ko mah pabotingi aja nah. Tapa masabawan tu losok na tu tendata. Iya, aja na to makibo na saba na solangi nyawe iya ro taude kasinano. Meni oli lokoro mata di palak kajena na satanan ro ku iya magani. Ini naro nasabari na padahal tamut-tama na mo dali mo de sa kalaki kami ka pasolo na jadi mapati kamaya kapak dongan na miharapkan iya cocok ditahargai sah tau boleh tak tapi aja na ni pasalah iya jadi itu ko agama ketakwaan iya pada mi rumah Pak Boting aja na nama balola dak. Iya, malah ni tenda takar 20 na juta. Na cica mi cengari na itatai. Iya. Na pasan ni kuwan ni letu subuh. Ele selesai itatai ni korewengi. 20 na juta cengari bami. Deto na ite tamu tayo tenda taya se cukup mi. Pan rasa-rasa to ni lakay lo mala ololo tapapulo bata. Bencong ini nyamangi, aja, iya, kene tataro ya rodita, aja nani yang koso kamakoro to malabana tenda biasa-biasa nah, napaitaro 20 na juta, pure mabain na tatalingi na modalaka ngisi tau miwat di nama deceng, iya, 20 na juta napake modal awat di si tau minawat di madeceng makade. Yo pun halanya 20 na juta maka disoli pakai katoni loma makeup dega iwa jamana
sisa na pura mapaboting to 5 susah di papena dina na buka di pasolo na teh nasakat di paye si ratu sa busoloran 20 menisap na soloran maga ni ini mah to suseleta jadi kare jadi mapakai ngamanya tapi dia to gago ko di gago iya kemudian ia naro nabita sebelum dipalalang ipue dua. Ia ko bahasa tasawuf maka dibelah dadanya, kemudian diambil jantungnya, dimasukkan ke dalam wadah, kemudian diisi air sam-sam, ia naroe sam-sam bisai yangi, ia ko patasawuf ina kada bisai. Maka dami patasawuf wae sam-sam ni tu melo ya lapak murah, jadi yalengi kesempatan gisai jantung na nabita. Jadi jantung na nabita dia ni bisa ya pak dia nama carepa. Nah dia agak dosa na nabita. Si pamula mopi na tiup ka po Allah Taala nuru Muhammad ina tulis si paci-pacin na dia agak dosa dia kumaka dia bisa. Manang kamu asai bisa na rumah pacin. Maka dami ia roe sam-sam melo ipancaji pak murah. Jadi yalengi kesempatan ipasigesa si bawa jantung na nabita. Apa ia rukurani pasigesa ibawa mipe maloko sumur sam-sam dia jadi ia naro ampai air sam-sam tu ya konigi tau minungi ina nasori wiha namo si kaca minainu tappa maso pada ko pura manre kemudian yang kedua pak murah nasaba pura mematui sigesa langsung ngatinna nabita jantunna tanya arona jantunna mematona bitta ne wasigesa. Nah, ya tu padamu itu hajar aswad pura miatu nabau nabi sampai itu 5 bau tahu ya kene denan kana bau nabi hajar aswad na dia gaga pa jamaah haji melo bau hajar aswad dia gaga gara-gara pura minabau nabi jadi hajar aswad itu dicium karena nabi pernah menciumnya dia mulia karena Rasulullah iya kene makamu Ibrahim nabau nabi na komana teh makamu Ibrahim mabau itu karena sebab hajar aswad. Tapi itu hajar aswad batu putih sitongan na pamulan na menurut riwayat. Akapa ini nau tahu itu. Angka di kampung waktu na natamay suku aduan itu tamay nasarangi Makkah. Nalay itu batu apa makanya. Iya je batu na lotay na bawa sampai si pulung ngokor na komanda ng ekonomi lo. Ay nainawi na tilo kampung na. Tapi dito ga kataw lokor. Melo iko piro lo matawa kampung na. Laki buara ni pada Ka'bah na padake ina nakan nailasa tekoro mak darumpu mana ngalele nang sana colakan. Kan itulah sa colak itu maka kamana tekorina buru kemanang. Tako angka manaci di tabib sandro mita inasai anu je iye dosa iye maka manang ka kada engka batu muala mabolong parewa iya tu batu la saiko iya na demo parewa tu batu dia ga paja malasok we na parewa to ngang we paja kada coco di sana mamusu si 5 talu lebih mamusu dinau si tahu na nalagasi sa ginasa biasi sa ngieto na pacur na bawel la kotasi na pacuru di meto na melabu. Jadi itu hajar aswad kawang. Dia nelabu, tapi batu. Iya. Makomoro na parewa pemang. Dia naga barani malay. Ina tu akasya ke itu ampai lai buku na sabapure na wase-wase itawe. Waktu na parang na watay itu wase-wase na cupe na panalaga. Ina tu ampai cupe, ina tu ampai lapay. Makokohe. Itu hajar aswad tu. Nabawi nabita. Tapi nigi bawi hajar aswad san rawe-rawe ko nabawi liman na po Allah Ta'ala. Maku itu jadi pasel liman na tu po Allah Ta'ala kolino itu hajar aswad. Itu ampai na bau tahu makiro. Padamu itu nabita ko malalangi natongko iallung ulun na nalaway allung de natadung de mematona kan na cahaya na sama makin itu pandita pa hakiki matan nasoy na jagay po ng Allah Ta'ala apa yan nasibat tu cahaya na nabita si bawa cahaya na matan nasoy hancur matan nasoy nasaba nur na matan nasoy pulok nur na nabita jadi yaro matan nasoy ilaway supaya dia na masolang kung masuk inabita dilindungi tanya nabita mitaw na kan na cahaya matan na mi asoy ilindungi aja na masolang pak ya ko si tambo si nur na nabita masolang akan hancur matahari.
Makiro. Jadi iya naro na pahang itu pandita ya po pasarea. Maka da itu lai bisai biatin na nabita. Ya to si ko pahikmah de. Maka dai ya komelo kollo si runtuk puang Allah Ta'ala pacingi jolo iya timmu he. Iya aja na yari saliwang itu ileco. Malinis sa kingkir. Mapalala. Lala ingat na lala rupana tapi macarepatin na. De na cocok iya rojo mo pacingi roh. Maka dai disay air samsam. Agya sa air samsam. Iya rawai samsam sitongan ko di makanya jenne yana tunasa jenne taluka makanya kami mas sampaja itu mak jenne jolo sara jenne polo pasampajange ngapanya ko to mak jenne itu na cicak akatalu sunnana asa ko cicak tapi akatalu magai angka nabi say lahiranna angka nabi say hakikinna angka nabi say rahasiana iya na rahasia ya sa jenne taluka iya roh hakiki ya naria saat tuhuru iya roh lahirannya ya natunai tamata sebagai syariat ya dia katalu tuh aja nih balak bau mak jene nama katonan nak ketu selesai mau pulungnya lah bosi kayu ada awe itu iya maka dia tahu pandrita iya tuh jene besok aku tenang koko patareka maka dah maga ca aga proses si pigo kotomelo husuk masampaja si di mina pasangan na iya na husuk mo ko na oko jenne husuk ko sampajangit iya mikode na makanja ka husukan mo ko jenne de mule husuk ko sampajangit jadi matanre pangarun na tu jenne ilala sampajang iya nang katau mak jenne mapodong kanan betul ngan na yang penting marica kalalo gaji na pigaw iya jadi pakanjaki ro itu pokok itu jadi usahakan iya naro nang katau pandrita na care pai itu pandrita dulu macam matandra kalena pak mapahang ko gamay yo po nak munri mega mi bacana nama kurang pahang iya si salah tuh koto matandre sikolana nama dodo pahan na si batau matandre pahan na nama dodo sikolana si salah iya koto madodo sikolana dia na berani mak bicara tapi makanja api jepun tapi koto matandre sikolana nama dodo pahan na bu na komentar di mana tuh gagay dia gak ada na komentar tapi dia kena jamah iya mak itu iya bangite nak kada asyadu tapi dia nolo masam pajang iya mapangewa makna NU kunu Muhammadiyah dia na kunu na pangewangi letu subuh tapi dia na nalo masam paja subuh iya makir iya maiga jadi iya na ro carana ro to pandita na lengi dalam makna pekui cara ya gagae supaya ya ro jenne na lisari peringerang iya na tunah kada ya kumu bisai lima mu bismillah ko pura ko ma bismillah niaka memang tapacingi po limaku po dari sini na dosa-dosa napa talisari po baraka limaku tajagaya nga po limaku aja na po jipigaw yan masalah ya kumaka limomoy tapacingi dosa-dosa po lang kakuritimuku apa iya timo yung makay kadosana tapi makuran ni dosana timo yung makoko pa iya pa jalo yung makay kadosana pa tulia mahape iya siya may kadosana pa ajay manana tapi pa jalo tapet-tapet iya met tamatu irakko itu iya jadi tapacingi timuku pula di dosa-dosa kemudian tapancaji we timuku si mata malam mak untuk maka sibil koridi puang pawi ada madecengi ya ko tomak julu mata jaga iya ngak mataku puang tapacingi dosa aku pula sini na dosa-dosa kemudian yang kedua puang tapatuji pakitaku loko numu masih kemudian talingi cahaya pu pakitaku yang kita barakaki ya ko lima jaga pancaji lima ku tarime kita catatan amalku mati ku suri mondri lima tauku po tapabele pula dosa-dosa iya na royasang jenne taluka nasaba ilisari pak dong jenne lahirannya wa di batal ya nasige salroni olina lakai ba ine beda palape na batal itu sige sakai halakai ta sigande lo masigi sigande gande maka tani na takolat tu ta panagat tangido cilina lakai na atau maga komena sige sa batal Imam Syafi'i apa ya tu bainewe na lakai tanya muhring tania iya tanya muhri tu bainewe
Apa ya sange muhrim mahram haram dinikahi, haram digauli. Nanya bayi newe nanya sisa natu nakanna dinikahi dan digauli. Jadi ya tu bayi newe tanya muhrim makrami hakut tamlik hak pakai, ditanya hak milik. Iya. Aja tersinggung. Iya. Iya. Hak pakai. Iya. Iya, ternyata itu hak milik itu. Makanya tu ampai makun raya dia gagah hakna untuk menceraikan dirinya dengan suaminya. Dia gagah hakna. Talak tidak bisa jatuh kecuali diwakilkan. Iya rohane we cica bi makada utallak ko. Tetap petalak itu. Iya makun raya namo akal 50 talak. Namo mak galerek ko dia na jaji. Dia na berlaku. Nasaba ini lai hitbah. Mahar jatuh ke wanita. Makiro apa ini yalli kaya tu mahar yalli na makun raya yan aja tu ampai aja tercapai mahar ya tu dibalance imun ripi iya tu mahar ta bicara na yan itu alin na nata na maka sempo mahar ko sidro seperangka ala sholat maka na dodong sa namo jero seperangka ala sholat apa aku salat mestinya maka ada satu stel pakaian sholat. Apa ya ko sa perangka namo tuana namo manara na macu meneto ajene ke macu to ka sa perangka ala sala macum salah na macu ajene ka na macu manara ka sa perangka to mesti na makadai satu stel pakaian sala berarti waju-waju ya ko sa perangka namo ajene ka manara to macu man nama-nama igare cede iya. Jadi ia naro apa botingan yang makal ada sempo. Ia nabi tapu baini Khadijah angkat na melo nadapi si di miliar. Melo nadapi si di miliar. Ulawas si bawa unta 20 unta nak bereng. Iya, angka ga tau mak baini ko wanyo si di miliar mahar. Angka lalo ko gaji lombo iro sandala Jepang. Maka tu nakun roh ni. Sandala Jepang minangka kang iba ini nih. Iya, angkat tu ko YouTube ya kesana minre. Mahar dengan sandal jepit. Iya, tahu usaha kang ulawam. Iya. Iya mitul lina nak temon ri kita bicara tu ko maka dia mahar na 500 juta, di menre na 3 juta dia na marigagah. Iya, di balancana apa capu ya tu. Iya mitu mahar itu na punya anak tak. Makanya pakanjaki. Itu nabi tamalak dak na pakalap di makun raya. Iya. Tapi yang makoko hati-hati kini makun raya pak. Mai galak dak iju melana. Mai galak dak ki. Nasabak pak dongan na memeto je nabi tah. De garek nakama lino ka ko hade sa baca. De nakama lino na reko de nadapi isi dibanding 50 kato makarci dibanding 40. Iya 40 makun rai isi dia roane perbandingan na napo di kama lino. Maga batewe jagai wi roane we koci de pa aja na tol na tahu bicara ya kong ka iti lai ci di na 40 iti dira maga bate jagai wi kira-kira. Dan maga ini mana nama wai wi. Iya makole bak tu rajine jagailah kaya makokoi. Iya nasabak mega tantangan na. Na pura mak bayi ni ci di nang katupi tu makoko 1:7 tu. Barannya anang anak darah dia ketawana. Maga ni. Dia pigaga jandai we. Nih ya tu jandai bahaya toh. Dek tu gagak kowe. Iya tu anak darah dek tu na tu malah dak masih lepas ciri semua pah. Iya tu jandai bahaya. Apalagi ya tu dikelo masih aralan sini ai bahaya. Rorotak na lakay ta ko ya tu narunto tu. Iya. Makanya tu biasa wapak guru ngang itu marepa wapak guru ngang tabace. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Iro. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Baca kapitu ko mangaribe kapitu ko subuh. Yan na tunasa nabi tabace iro. Po ng Allah Ta'ala jagay ako. Iya. Ya komelo ki anak ta aja ta masela maka da maga rubi bija dito kana ta salah ya bamotu ta baca. Oki po ng Allah Ta'ala ta titip. Baca rumah ponco min Pak bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Ya komeki tambai bismillahi masya Allah la quwata illa billah. Iya.
Iya, sebenarnya itu bismillahi masyaallah ya ko turuntu dalle. Iya. Kung kadale pamula ngagi yali na tapanitai mata tapay bacer. Bismillahi masyaallah la quwata illa billah. Denalay taw itu ya rogagatta. Denalay. Najagai. Iya. Ya kunalay taw na selay po Allah Taala labi makanja na niya. Jadi kung maliki motor ya rota baca, maliki sandala ya rota baca. Iya. Agi yali mana? Lakay yali ya to baca. Yan na to ampay ogi na pasala pasangan na o kilala kamara na pay saliwang ni akat na pura pimato na tama na tapanabachero alhamdulillahi rabbil alamin bismillahi masyaallah la quwata illa billah. Na pamilaw alinro nga lori po ng Allah Ta'ala supaya dijaga terus ni yo po to jaway na pasitong ko ulun na kaya maputi na pay patuda makunray sa belah kiri na pamakjama arone pakawin kadi makunray ko sila pena yo pwede ogi de na melo ina nay pasala kilala kamara pasapasi di pala tanga situ dangat. Tapi angkau ko to kumasahada itawe ko to na sampung isahada na ronewe maka date nulle mak baine wala kay mo kade mo mate. Yan na tunak kada pa aja ko jago ko pura ni tongko ya tu yo pwede de manyamang apa makalicu bumilalan waktu itu ya tu mega tahu dia na paham tapi aja na wapak guru ngangiro. Kemudian ya rona maka dai pue ita pares saya iya na atita na saba atiemi tu malasan atau si salah iya mega bata-bata atietomi iya nang ya ko standar mako ko amelo ipake ya ka mancajima pa de nagaga ko standar imatongang de nagaga o aturan fikih kega ahli Quran dan ahli fikih apa ia tu kong ka ahli Quran kemudian ada ahli fikih layoli ahli fikih tu ya ka mancajima imunri ahli Quran ya ji aja tak kada pakka pala korang iya nei sorong aku de napahap fikih magani salah itu matu dia nisa kada suju agi sana. Makanya bukan hafal Quran yang didahulukan tapi ahli fikih yang tahu fikih pukaha. Nisa hukum-hukum na sampajang. Nisa kada ko salah ipakui. Mena yana mega makokai anak ta makapala korato ngami bawang. Dena guru pelajaran fikih onrotona makanja bacana tapi yana ta salah dinisa kada lauke gai. Iya. Wajib nang kai matuli masolara ponco. Iya itu kare. Marajit tu marajing. Jadi ya penting sampaikan ini. Jadi ya tu korangnya cocok ni apalah memang. Tapi ia mengetahui hukum agama itu lebih penting. Itu bahaya. Jadi itu dah sembarang. Nah, yang kedua maka dia koto maka imang isapa ya rodega ini wasi salah man rasa. Apalagi ko pa politik nah. Dega. De nagaga ya tu. Apa ya nalan na todo puiman kada jamaah na dira si cocoki. Magari gare. Jadi aku ya tu meala standar tu marajing. Ya nampai makada sapa nyo kutuke ka nasi di tawe na yang musoro. Iya, yang penting dia nagimpe to ngam. Ito to na. Mega moto. Tatal tatar pak ya tu imangnya pak. Pegawai serak jama-jama mate. Pak mate pinapang katolay. Ya kami seli ya ko kapala desa de panagan na sitaw na make kami tama. Iya. Puranya ipan reti mapasemo pitimun na lalo matodo na tanya na tondo. Iya. Kayak mako apa. Iya. Jadi upasa mani bawa makadade yan ang kana ko tiyasi mata yasi dia na tu. Iya. Aja taganggu imang mesti na je rimang aja na nagalung aja na nadara. Iya. Ini nampak galung pak dara masih disidiang makalia si karung waling ipu imang. Iya komen rek kadupa ya pasti dekat tolak balatan na taling imang. Na ko si ratu pa galung ko wani timor ang na si ratu tu karung na dupa pu imang ya. Sisangin rek ngasih. Nama kaje tu kan jarekin ya. Na deje ta ciri-ciri si karu tamo. Iya. Ya ko na si karu ta sisi puta. Naya ko 50 itu pagalung, na 20 na tu 5 karu na dupay. Ada daripada lo si kasi angka dia gabi baca doang, angka imanyo ko galungnya, manu melo igere, kati imanyo ko galungnya. Natoton ni pu ima komporo na melo galungnya, kasi tau nasang kay bamin baca ko kurang kay kurmalasa yan. Oh be, jama-jama pag na imang imana.
tau mate tau mada tau tama-tama iman iya ngere iya tu imang perlu memang to masih sekolah pak ini na ustaz mako ayo na roy kamana ni rupana lasai ni liwaru yang kadi batai yang kadi de nami mak bicara kadi makai garupana jadi pesan namanya ya guru takali sidendreng upake itu pakasingibannya timu mangololori pong Allah Ta'ala pahadir ini nabi tanah kadaja ne ko mabarung nabi ta pawarungi baraka na salawa milo mamagi-magi nan cipa bura ya maniro itu iya to na roje ta pake aja na ustaz ta dudungi na to puru pak ko to mado we ne ko to macarama apa na capo nasiratu niya tu botolo na to puso ini nah makanya to pandita madari ta upake si botolo wadi 10 barakana tergantung ini manimilawi pun iya tapak barakaka na wadi manci pak bura dia salah satu pun tapak barakaka ngak magi na madari makutu kak makasibiang pun tapak barakaka ngak iya mamagi-magi kasih minum nang kakak matinulu makasibiang pun tapak barakaka ngak iya supaya ayu tak kelupa untuk oko gamay pun tapak barakaka ngak iya roti lau napayino kumpuray aja takkan mah bismillahirrahmanirrahim awe makan apon copak dongan na iya tailawi ini tu sampai tu pandita dia na langsung nino napakajakan nakatan ni jolo napa nabacangi salawat napa milodo tali seri ni baraka napa ino iya ini mani agak kekurangan tahu emang padi utuku itu launi ya tu itu na baca ustaz ini nagan rusui barangka ini makiro iya maperingerang ay batungan na aja na inuk bawang Andre makututu aja ni Andre bawang idok doang ini nasabak masikir itu Andre aga nakita na imana ngikmati aga niya na Andre aga don Andre iya ko doa bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana iya ko niya naman re aga po taapa-tami tapak baraka ina di mancaji pak maktinulu kak makasiwiang po tapak baraka aja angka saya pernah diajarkan maka dan katuna wat dingin minum sesosiwan ni tadi na tem ilawi bawang ya roe maka daja tasu melalui kotoran asuki melalui pusat iya utamanya rotoma dari la umrah woi dapat pura pimajene na meteme sesapaka tuli maloliso tilawi baraka na we dena sutu ia matoto na pake ke Halil Bangkalan pole Madura muassis Nahdlatul Ulama pokui Makkah mak guru denang kana jamba denang kana teme ko Makkah tasyulak masuk ke seluruh Makkah pak nilau memang aja utama Makkah ko memang lo macare parepa kor iya barakan ilawi makarwi tulita teme-teme to si kaya iya kon minum ilawi iya aja na tuli madarik bikan kami matola sama kau tu ko cau ni karekna dari memang tuli masuk ya kok agama itu dimaafkan iya ko makiro kalau ki majene talaga ijolo ya rupa kata ilalangnya nagesai napa ta pacingi napa taleng apa napa masalara ki nalo ni majene napa berjama itu kan masampaja na tomore na ko angka masu itu dimaafkan tapi aja tagesai te ko sidap peta pak mutanajis ki idi kok kibirin na masigi monro tatong mutanajis ki pada itu kong kana nak bicu laipa pampers natako purat te menang ka kotoran ko pampers itu mutanajis di situ kan nawat disigesa iya itu hukumnya pak angka metodo to mako tu masuk tacede temena namo masemi masuk to pak cau ni karek iya dimaafkan itu iya arone makunrehi makumana kemudian pal alalangan ya bu iya kotomelo makadai guruta saya kutip sedikit ceramanan reguruta kadisiden reng makadai apa tu pacina pacilahiran yana tu nitaya mata najisi ropoh paci hakiki yana tu jenne pacingati yero lasati kemudian paci warampara makadai basarana an-nadafa at-tuhuru at-taskiyah az-zakah ya ko an-nadafa paci carepa ya ko at-tuhuru paci hakiki ya ko at-taskiyah paci ngati
Ia ko as-zakah paciwaran para. Jadi namo mapacimana wajujue de gatau te wasisala na de nasu sakka na andre tatandre tete macarepa na sabak mandre ki andre carepa namo poto pura pasu sakka na nareku ye wasisala bali boleh jama-jama tu ya tu nak dampangi mo agamay aja nali wagi talungaso pamakin nabi ta la yahillu lil muslimin an yahjura ahahu fawqa salasa layalin tanya na kulo ngasal kong katau de na sewa da pada nasala nali wagi talungaso iya di melo elo umrah aja na yaro kopor tau rusuk masijah iya rojolo tau tewai sisala talawi bolan apa iya koloki umrah nalaktu ki siarai nabitta nak kada nabitang ka tau rume wasisala ko kampung edu tarimang pak makde nabitta la yahillul muslimin an yahjura ahahu ko kasalasa layali tanya na gulo ngasal ya sakarang nabitta na masakarang na rekode to sewa ada pada nasala naliwa talungas ji ko me kilo umrah law ki jolo meway ada manang yero purete wasisala law ki we to sia dampa-dampa ngame ka jolo siarai nabitta he sia dampa-dampa ngata salang yero pure pakwani ro iya di law ki aja na yero ki gini ko pure gini bedainya ya gele urus ang kayati macaripa gehe tapi de to gago ko di iya paperingerang aya apa deh tasakamai napa di komandre Andre Harang aja na nyero Andre Harang isi bicara lantuk balu salat wa dua arba'ina yauman mania kata Nabi 40 sona 40 wanina itola ibadan idi arwane upasan macawe ramalan law kamay hagalung tete kalau iti napa ibawa lo boleh na baulu ibaineve na dadda inapa ibukam aga 40 sona na jamu puasa lo mondri na dapi malep patay de pada mainga apa nabi makan mana akal harap nantuk balu salat wa dua migi mandre Andre Harang deni tadi masampajana lolo padongan apa 40 sona na sama iya rodarai manuru kesehatan iya koto pura mandre gaga cicak 40 sona 40 wanina ko napa sapku sel nak bodara jadi memang to selama itu makanan haram masih ada deni terima iya ko haram mana seharam li gairi ha iya roh ko lisati hakan de na mungkin to de na mungkin mandre bawi de na mungkin mandre asuh mandre darah de na mungkin bangkai itu ya mi bangkai ya bahaya makokah pak balu ayam potong iya iya kumpai kumali ayam potong aya ku ya aja ne pura gere idi lauk gere na de na mo makun ri wa dito mak gere itu iya tabaci bismillah Allahu akbar iya kumeki tambah bismillah billahi Allahu akbar ya tiba aja ketoma gere lo ko pak balu ayam potong takut tanang siaga lina ya banyak gere bismillahi Allahu akbar eta gere ni iya pak mandari tu pak bolu ayam potongnya na gere 30 misabu narako pani na gat tanyulu na makutan eta siaga na sa 30 sabu ko ya tu na bismillah na gere 30 misabu ma to 5 na to 5 gere tu nama dari mita laga ke na baca ya we to liceng amani 50 ko ya tu 25 ko napina ma gere ro gere ay di na gere magampa mo baca na bismillahi Allahu akbar namok ko boleh ko de gagaroan ni magere idi gere makalay guru takali si dendre ya ko makun ray magere aja pangolok kila marupa mak bawi matu iya itu jadi ini de to na masusah tuh iya cuma kami matowi tiasang adap-adap itari matarap pisoe ke guru tak ke malik tuh makai ke pisau na si kopor iya edi imangnya liki pisau pak gere iya deto na masoli mako ka masempo man itapi 700 10 tasib di juta iya dia masigi eta suruh mali na makai gadi na masigi iya masigi eta suruh mali naliang imangnya napa yoro tapake magere bangkung ya be mato pak gere tali aja na lanro anu ibu di tanya je bangkung pera ya kibo bangkung garege ya kibo bangku tanya bangkunya tuh garege lah model ni lah jadi bangku ya memang to ko bangku pak gere ya upakewe pa ya rumah ringange patatau de nang kawasan nalabi 30 sapi na gere na de paniasa na tanra mo capak na nitong kamen rek langsung na dapi bukuna na cicam mi gatang di bangku tak katalu ni sigili ini sih oke besalala runtu imam gere 2 bangku na pake murah ni nasorongan atau dapat solar nak demper ginala sisi dia pada mo ai dega iya jadi saha kang ngece deero aja ni sesalo kolo iya
Itu usahakan jadi pe maka ini nama gere, nama gampang mau bacaan. Iya. Kemudian jolo-jolo macawi asra. 28 ya. Iya. Jolo-jolo 10 pi menit supaya batu tes istirahat. Kemaki ya. Iya ron nak makadaka pacingi. Kangapan itu? Tak coba gare. Tapares saya roba jujui meloi pakai mas sempaja. Mana semoga halal polengan. Iya ko hadiah cali aja memang tak pakai. Iya. Jami mana? Sapa iya roba jujui mi pakai mas sempaja. Apa angkat tu hadis na nabita? Ya nang katau mali pakaian 10 dirham naliangi. Aseradi dirham dihalala, si di dirham diharam. Na pakai mas sempajanya tu pakaiannya. Pura dia diterima sempajana. Nabita makada. Dena kada nabita dena sah makarami dia diterima sampajannya. Asa sampajangnya tapi dia diterima. Yana tu nak kada solatnya tidak melewati kepalanya kecuali hanya sejengkal. Aja tak kada menrek ko langi na betul lagi ketujuh. Ulunna lagi sijak kami pulih ulunna nenrek nano. Itu bahaya. Impai maka dia rupa yang melu ta pakai mas sampajang tapi tepite. Tanah manawai maka dai mapacito ngasaya baju juki na baju ku makanya to yana ruta pakai. Iya. Aja mo na megala ada rupana. Iya na rumah kada iya na hema pacing. Apa iya ko to makada na haram li gay riha may kanina kanna. Makada pa balu-balu kaya ustaz oleh halala cocok ni jolo duta na iko. Iya rumah balu ko ganna to ngamo siliter. Ya ko dina ganna siliter makada siliter mak baliw tu. Atong kana musaro makada di mo pagaga. May kamako to siya line 150 mako 100 na din dapi modala na. Sisa na ma dete na setala ni palit mula balu ayasang. Iya natiyasa malipat tuoy. Iya aja. Iya pada mero pa balu bale aja na na tulilang gay ro bale. Aja wita pa balu bale ko pasay tulina langgay. Bapa kada may ganita taw berarti kalasyan ni taw itu. Mada dia ko tu Pak Marawi biasa ko le pangamal di bali lo poda siya gali na baleta lolo palanga. Na saya dia ni balu palanga na stas. Bale na mi. Iya aja. Tahu usahakan ngerope ku nak baraka poleta ternyata tu ganna. Apa angka anu tu Pak? Iya ko angka gaga ta poleang na anu masalah na mo 10 juta na bukara pintu po ng Allah Taala supaya to gaga masuk denon rukuin. Tapi ya kuya ro gaga nu halala natutup pintu po ng Allah Taala supaya monro ya to gaga itu. Biasa to ang katao 10 juta gaji na siulang. Tapi dia nagan magay nakan na ilasa na dia na cocok katanya Pak Buraci di juta. Masamang yan na tapo maruma sakit kan Pak Burel dia mesau. Iya itu tahu po guru sekolah tatal ratu ibi kasi sa bugajina. Dia na malasa na paling nga bolo kami na ni daw kiloro pa ni. Iya natutu po ng Allah Taala jalur na supaya dia na sudale. Tapi ya total liwa bate na malolongan na dia nak baraka na bukarang pintu po ng Allah Taala supaya semuanya akan keluar dan tidak pernah cukup. Jadi aja tangga makadamay ka pulang yan na dia nak baraka man rasaki. Itu kuncinya. Biasa tu makada desang, may ka jadi desa kadagi igorang na capo. Ya makiro. May ka tu dia nak baraka ya tu. Itu ampai di arone pasang ya. Ya kung kadali-dali tatalingi makunraya nali na makatani. Baraka to kupure na katani makunraya. Iya talingi. Iya nang karoane malolonga dale tapanalay sitang nagattangi 500 sa puna parikantong inapan nele bayne na sisan na desa kadagan na 500 itu na capu itu 500. De na manasa. Makutiha sabak ya na pura na katani makunraya tu mak baraka. Kaya di makunraya ko tumata katani di ilaw doang ng mematoy. Iya, iya tiya biasa tu ibu podang maka dia kong kadi mutama aja Pak Banyo ko bolam. Pak Banyo ko bola aja tepai tu mubalanca. Ya tu monro itu mubalanca tu aja nanya tu sila lo lengkah. Saha kang ibawa jok lo boleh. Engka dale na po ng Allah Taala Pak Banyo sidakang jolo na po mo aja lalo mo balanca ko dia mo sidakang supaya magay manci patola abalai. Itu kunci. Iya. Jadi di makun raya makor ko nalengi di lakay tapak biri-biri jolo tado bilodong di puang Allah Taala sukuru ki papedale na puang Allah Taala na paya sidakah akhir ya ka apa tu makun raya na yali di tapak CEO deh wah
Kemudian upasang iya tu sampajangnya pabu denamona siton rasi basak ka akimi sholawatu zakah siton itu magi ro dua sampajang letiar melalau suruga iya ro pasidakai patola abala yang kedua bolok kulalan na suruga istana di dalam surga iya komeki bangun ngabolok ke suruga abang masigi ki abang pesantren usaha de to kada si di pesantren si di masigi de yanang ka masigi bangun pertama ki semeng namosi sami namosi di oto kasi de to jena kada nabi tani gini kita bangun si di masigi makalami mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah nigi kita bangun masigi okolino karena po Allah taala ibangungang istano kilala na suruga yeje komeki mapunay hotel bola ballo ko suruga asumbangi ko masigi namo dito namanya ka sumbangi namo de na sampaja pa katobolana de minatama jadi sumbang aja nasi di masigi tonre mas sumbang aja nasi di apa ya ni bongkar rakyat tu masigi sabar ni yo poko sini nak wanyo mapamulai wanyo watalatu wanyo latu watta ina asumbangi tatala isumbangatta ina agama na tu kode kage tari masigi mo iya kamakiro apa ya nak mi bawa tataro sumbangatta natako anak mon rema tu narutung masigi agana iya poko ta sumbang marang tali sarimana nyoko tu manyama napa di semeng aja pertama atau aku maka semeng kasih pak iya kodi narapa panitia nalang ite kota patapul maso na japu jadi kuyang pakai di masigi jadi apalagi masigi teh alhamdulillah luar biasa digagat ya tengahnya sudah model modern ini iya jadi ini sangat luar biasa panitia persatuan masyarakat atau luar biasa iya komakui ballo na masigi insyaallah ya komeki mita ekonomi maju tapakan jaki masigi ya nang ka masigi kumu ciato menre dale ya tiap pasanna salah satu ulama yang saya datangi di Kalimantan maka dia kong ka kampo monroy tama tapa masigi mo renovasi ko makaliliag padecengi angkat tu dale pole masolo ko madece ni masigi na po naunron na po ngalatala ni sama kada kinri me lolo mala dia ko tananya pano idale ko iya na de mo way masigi de to na patama na sa de to na may pakanyaki mo na yo po kumakare mo alata bongkara mo ya iro masigi ko sa de na pondo ero 60 na juta di na lo pala bongkara maka aga de bago ako de na semua tupuang ya maka na bola sa bangka-bangka masa man ade mako mo lolo na raja mako tu pamulay mo iya na pura na ta pamulay mako meto ko panitia na panito ko to panitia to makala sila si cede to pa itu kan nama kalau sila si cek dia mataru-taru pi payo ko bicara na teme yang kalinga de gaga mataru de gaga sakada makai ka bicara utamanya tu dia na kana sumbang nah kay ga protes na iya ko yami ko jumai nangkah tu lima dari ke makapal pak napan na tami masigi tapi dia tu gago ko de gaga iya jadi makitu pak angka itu to mako tu pak nangga biasa dia tu protes di rona mana maka na majaji tina te ko ipudangi mako ada gagarin na pokokna na paumana nampermana tapi dia tu kan sumbangan matuli namperato nasa niga si mende nasa yawa duhasi tu duhasi ko na pe maju na irita magasah itu jadi ini penting saya wasiatkan Pak Kanjaki dan saya berterima kasih kepada semua pihak terutama sahabat Abdul Waris dengan Ustaz Lukman Kato dan Pak Camat dan untuk lebih Pak Desa terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya ini kegiatan saya minta maka talingi cede waktu saya mau bersilaturahmi dengan sahabat-sahabat NU. Yana tu podang Ustaz Waris maka aja numpas sadia yang perlu pacar mah. Saya datang hanya untuk mewakafkan ilmu. Cuma saya minta ada donasi karena kita rencana membangun dinajik na rencana na sabak menrek nitian nah. Rencana korupa perguruan tinggi Nahdlatul Ulama kemudian tempat pengkajian Al-Quran dan hadis makanya disebut Istana Ahlul Quran. Pulau Wuwui jadi
maka dakak kakama kasih masyarakat koro melok bantuin Nahdlatul Ulama namo 20 misa busi ulang selama 23 bulan dan akan nak 2 tahun kurasi ulangi 2 tahun iya nasabah saya nukan itu 23 bulan ya ko lancar ya ro bisa jadi itu sampai ke situ nasabah matana kasat di ko selesai tugas jabatakku nadena selesai ya ro maka da nasinga kamaki hadratus Syekh Hashim Asy'ari maka da aga je batin murusu enu dia agak jokah jadi makanya saya minta untuk ke Kama Masagena nameloki berpartisipasi berbagi-bagi berkah istilahnya 20 sabu ya melo 30 sabu ulang-ulang Ustaz Waris pamatu ngurus ya ko takko napa isi ulat tawaja nadega maka tapas stop ni ya ko ya mi sukuru katu tapi aja ta cicengi ku ya aja ta cicengi nasabaya tu malaika ulang-ulang ni laudong wa ditu macam ji papalampesunga aja tak kada ya ria 20 sabuala tapi cicen nang wajah langsung lunas aja malaika itu yang ni laudong ko to masumbang na laudong siki malampe umur malampe sunga supaya mananunga si matu ulapema ya ko pura ni ta cicen itu mi laudong pada mi tu tahu masumbang sosoe ia tu tahu soso ni laudong malaika ya ko cica misi ulah makalai malaika istirahat siki ulah pema pasini laudong rogi lada ki ya kita namo 20 misabu kamu tu anggota jampu iko de tataran transfer pa angkamato nomor rekanina ya Romelo maka da me apo kaya mega ini mani bawa de to gaga batasan tadi berbagi berkah istilahnya jadi saya kira ia sampai kangi mamagi-magi napa berkah ipong Allah Ta'ala ia ko degaga tule mala cara maku mapamula nala tu capana angka agaga me walengi tau saha kangi takatani masai ko tule pigau ita pigau angka tu tau ko sorimon ri Pak Bu deni timbang amalana de tonale te ko leteng siratal mustaqim deni bawa lo pada masyar maka de nabi tanapai malala ni jemput dena leteh ayat to peletiannya siratal mustaqim liwa sesana makai katau melo le caulete makadami po patama bawa na neraka aja no lete ko onurajine tu leteng siratal mustaqim tapi angka tau nasa nabi tadi ni palete nasaba napai malalang digiring orang ke masyar le jampu memang nyoko malaikat kemudian dibawa ke ila rafiqil ala okon roh kami na matanre niga yerona sa nabi ta tau masidakeh denis sangi makadani gana sidakai tau isidakai de to nis sangi makadani ga sidakai ni angka pesantren tak macawe angka agaga denis sangi makadani ga masumbang de to nis sangi makadani ga sumbang kung kanana o corona yatim tapoda bani guru na makanan kaganana ketua diubantu aja na tapodanga asan na jato na tapitanga taun na ya bawa pabantui hari setiap bulan na aja to tapodangi makada ya bantui salasai mati tu nana masih saliwa si runtu ki deniris sama kada di biasa bantu waktu na masikol ye naroyasang sadaka denis sangi makadani ga sidakai tau masidakai de to nis sangi makadani ga sidakai ya ko ya tu mapasi pulungan na ya tingena panalengan pallo ibalender mo pa ya tu de na langsungnya tu iya palai ko naso tinggi macan itu iya makanya saha kanginang ka amal rahasia ta iya saya kira makanya itu penting Pak. Aja na tatarulingi rulawat tamak balo-balo gang kasiku kemana nyo ko tempele-tempele aja na. Ya tu ko mati benemon rim itu malay. Masak ya dia nak bayi nila kay te ko mati. Tuoki lagi memak bayi ne palay ko mati. Mana sah. Iya ko wija-wija iranno nga makata-mata wija-wija mo ranno nga buta ciwali ko tauleng mo ranno nga buta rapak ko. Idi na tuyo kumakokoh meka taneki akasya kita siarai ki buru na tomata talala na sitaw. Pelinga kedua mi nami ganna katalu ko pure mapa baine. Pak melo masyarakat kubur. Idi lagi tu mapahang agama kedua mi siarai sitaw. Maga pamatu bija-bija ko idi mati. Tuki lagi na lupai ki ikiri lo jupanda makulia ya minatalipo ko capu idina. Ni nang kakirimangi matalipo manikana ka dikirimat tamagan. Bikin etis sangi maga sijak na tayo na lupay ki kotomate na dega gataw ta pajampangin pa mo. Tarito nga mo to bayne da kotomate tapi nagan na si ulang. Mapinrin yung ko Facebook sudah 1 bulan bapaknya meninggalkan tak terasa dia.
Napang kaduda makomeng sabar say nasa makasih. Anyo. Iya. Ini penting saya wasiatkan. Ia patunia punai agagay kuyak dering. Selama yakatan nimopi itu cuma amanah. Makanya selalu dibayar zakatnya. Tapi ketika disedahkan, dia nagaga tu zakat nai wajah. Karena ya punai mematoni sitongan. Itu hakikatnya. Jadi aja tamatca tuh. Tapi detis sangi perjalanan tak. Mudah-mudahan angka boko tamawari tapas sadia ngangyali tapos suruh mundur na kong Allah Ta'ala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.